itawenta kuphumeleleke lesicelo sethu. Sengikhohlwe nemphathi wami wetikolo, manager wetikolo babenhlengethwa ngivusele ba. Ngingaqhubeka kakhulu ngicela kubika inkundla yami, indvuna naqopho wakami. Besivumelene ukuthi siyeda kwase kuba khona lokuvela sekuvela nje ngema last minute sebaphuthuma khona. Kepha bebathi batawenta masinyane bese bayabuya ngala. Ngithanda ukusho lokho ukuthi nabo bayingcenye yethu mhlawumbe nabatagcine bangefiki ngetinhlitiyo tabo banathi khona labo Nkosi. Nkosi siyajabula siyabonga kulo msebenzi leniuqelako. Siyamsekela kakhulu. Mina ngidawukhuluma ngikhulumele ngala kuleti nkundla. Angeni kakhulu mhlawumbe kutindlunkulu. Ngithanda ukuqaqise lokho khona lwimi lwami makwenteka lifambuluda. Bese ngene ngithola iswebhu ukuthi vele bekathunywe ngibani. Ngikholelwa ukuthi intuthuko ide lemingcele. Ngikhulumela nje inkundla sibomakhelwane. Ngidawukhuthata ke kakhulu kulabo abangasenkundleni yasenkhaba. Ngilabo livijelweni bomncina ejubukweni nenkhaba. Kuthi njengoba nisibona ningibona nje ngingumhlonishwa ngikanye naye umhlonishwa wamaphalaleni. Ngicela nani sive nende njalo. Hlanganani nibambisane naye emaphalaleni. Senda naye intuthuko. Senda nasidingo.